Hake tomono wanchugu ex-MP Reboti Tripura amsuk ADC government hake Bubagra no target khlai ma sai tongka bina amo kok kisapana milia haise. Age bo je kok sumani GreatTipraland biang je Tipraland biang separate state chanmani Bubagra song te Tripura mothorok akok no se botabo kwbangma thaithayo sungei jatir potre rangsama rok to hai andike kok je majra beri sawi tongo hake omo bo biang thangka hai irai nongni dabi rok biang GreatTipraland no biang nei sungei tai sawi tongo। 10 साल बाद होगा नहीं तो कभी ना कभी तो होगा। आप भी तो বলেছিলেন এডিসি নির্বাচনের আগে 2021 এ একবার এডিসি তে ক্ষমতায় বসা 10 তারিখ রেজাল্ট হবে 11 তারিখ ত্রিপুরাল্যান্ডের জন্য বিল আনা হবে আমি তো সেই কথাই প্রশ্ন করেছিলাম আপনাকে। Hake amo bo shituti jamte hake sawi tong na political agenda bini bud paine ni bagai o jagao tabuk bo ADC election hake bo jaga minister ma angna ni bagai bud ma busana ni bagai debo amte hai kok sawi tong o jagao kwbangma wanchuk te o jagao tomani bagai himale Tripura motharok jefru ADC wo Hapang sarkar tubuimano ajorani simino o GreatTipraland ADC ni bisingtei pass khlai hojak baikya hake amo state government ni se under tabuk klaijak pending klaijak borok se tabu amo buti khlainai honai da hoya borok tabu am hakor bising da sobiton na chobitonya age bono se kok saya kare tabu bahai ke bo o jaga kok sungni tong ama ante hake amo already pass khlai hojak ADC ni bisingte amo simia 37 ta bill ADC ni bisingte pass khlai hojak amo ni bisingo customary law tongo 125 amendment bill tongo land right ADC police GreatTipraland direct funding tai dal bidal kwbangma je Tripura sarong ni demand tongmani o jaga ni bising ADC ni bisingtei kok chapnok ni bisingtei amo pass khlai hojaka haipara amo state government se tabuk bor kunfana kok saya bongna ajago horir jaka tumani bagi himale nok jotono saimano ADC ingkha amo state government ni under amni bagi je kunfano o jaga decide khlaimia saksak ADC government amo state government no amo ma pathogo haike o jaga joto already pass khlai hoka 37 o jaga bising GreatTipraland motongo hake amo tabu state government se je adong song more education no khujaka anya khaiba pruno tini pass khlai nayo mo adong song no yak dishawi সমর্থন জানাতে হলে আমি রিকোয়েস্ট করি মাননীয় চেয়ারম্যান GreatTipraland যে রেজলিউশন টুক মানি হাউস মেজরিটি মেম্বার্স অফ মি ভোট বাই অব হাউস অফ পাসিং কাহলে অ্যানাউন্স খাইজাকা hake amo already ADC ni council 2021 o already pass khlai hojak ADC ni bisingtei hake amo tabu state government ni je adaise borok se tabuk tom khlaine tom khlaya bongna ajago sogija tomani bagi hima tom to direct kre je state government ni bisingtei se ADC choli toma ba amo ajago no ma honai hake tabuk je Reboti Tripura sawi tongmani Bubagra no je kok beri tongmani bono majra beri tongmani je Bubagra ADC election je Klaimani pula haimani zorawo je bosamani 10 tarikho ang ADC election applying hakai ADC ni bisingtei GreatTipraland no pass khlai honai nei o bill no pass khlai honai nei hake o bo already pass khlai bo horka hake botamani bag bo situti da amte hai sawitong na siatuti da amte hai sawitong amu kunfana saimi hake amu lukurok se sanai hake kwbangma Tripura sarok social media ni bisingtei je bo o Reboti Tripura o kokno samani bagai hake already Tripura sa lukurok to saimanja 2021 o amo ADC ni bisingtei council ni bisingtei amo pass khlai hoja GreatTipraland haika amo tabu state government si butui tamo kunpan saya haika amo Tripura saro kwbangma answer amo phunugi tongo o video rong no share khlai tongo haike bo amono khai nugya dahni sanai haike sia dahni sanai bo khoroksa ex MP baike bo amo amte haike kok sawi tong bai saimi amo ঠিক ন আমার কাউন্সিল পাস ক্লাই হজাগি হাঙ্গাকে কোন ফানা কক সাজাগি হাঙ্গাকে ADC ni council ni bising tei do thingna sung gosipan man khamo age amo already 2021 amo bill bo pass ke hojak amoni bade 37 ta bill customary law botongo direct funding botongo age amo rong no khai bo nusnu gi haise tai kok sawi tongo pass khaya hai ire ne hake amo already ADC ni bising tei se je pass klai hojaka kai
o GreatTipraland Bill state government ni bisingo hake bortamani bagai tabu bo pass khaijak ya hake akok samani biko ni saitong Bubagra no hake amo bina akok sara chakha saya je already khlaisi pa kyang te koibar te 10-15 bar da khlaisi na amo bini kong ni moteng hake hake amo norok bahima tong nong ni bukhani ko comment ni bisin tike saudi bayap song hake video no sajak like ready te share khladi channel no subscribe khladi please norok video naibo channel no subscribe khlaya rang khoksa nangla khan channel no subscribe khlak langtang ni black ke support mane hake hambai khulumka Tiprasa rok thansa tongmadi